Ang Masang Purna Chandra Jamatia Matai ni Mangai Semai Tangai Sajawo Khak Rakhe Poito Naragai Semai Tangai Sajawo Ang Barat Alambak ni Bisingte Khaja Kerongno Poito Kubai Dei Kharok Bomoi Sajawo Ang Barat ni Phan Keplai Dei Kathalai Mungno Khapang Khulasa Khlaiui Khlai Horui Tongnai Anabok Jak Achok Khang Tipra Samulok Bai Thangnai Koljak Khang Kor Kokjap Nogni Sarifang Adong Okra Ni Samungno Bebak Ni Pagai Keboni Bekha Koyawi Eba Kirima Guri Khlaiui Eba Baksano Sajakma Te Baksano Sajagya Khlayawi Eba Kebono Khorok Sabai Gedalui Eba Khujagui Samungno Tanglak Hangkor Kokjab Nogni Jarifang Adong Okra Angui Kerong ni Bisingti Ano Samung Yapar Jagmani Eba Ang Saiman Make Samungno Tangpro Kebo Bai Dadak Sidak Eba Kok Rekewi Sajak Glak Ang Machang Suhel de Burma Kaitorni Mungui Semai Tangi Sajao Khak Rakhe Poitunargui Semai Tangi Sajao Ang Barat Elembag ni Bisingte Khajak Kerongno Poitu Kubuite Khorok Bumi Sajao Ang Barat ni Phan Keplai Te Kathalai Mungno Khapang Khulasa Khlai Horui Tongnai Anabok Jak Achukrem Tripura Tiprasa Baithang Naikoljak Hangkor Koksab Nogni Charifang Adong Okra Charifang Adong ni Samungno Bebak ni Bagai Keboni Bekha Koyawi Eba Kirima Kri Khlai Eba Baksano Sajak Mate Baksano Chaje Khlayawi Eba Kebono Khorok Sabai Gedalui Eba Hujagui Samungno Tanglak Hangkor Kokjab Nogni Charifang Adong Okra Eba Charifang Adong Ungui Kerong ni Bisingti Ano Samung Yapar Jagmani Eba Ang Saiman Ki Samungno Tangpur Kebo Bai Dadak Sidak Eba Kok Rekewi Saglak Hambai I, Srimati Doliria, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will hold up the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Executive Member for the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Executive Member for the aforesaid District Council, except as may be required for the discharge of my duties as such Chief Executive Member. Thank you. Rajesh Tripura, please come. Ang Mutang
आं मोजां राजेश त्रिपुरा कायतने मुंगै समायताङै साजावो खाकराखे पयतनारगै समायताङै साजावो आं भारत एलेम बागनि बिसिंतै खाजा केरं न पयत कुबै ते खरक बुमै साजावो आं भारतनि फांतरप्लाय ते कथालाय मुं न खापां खुलासा खलायै हरै तंनाय आनो बगजाक आसोग्रेम त्रिपुरा तिप्रासा मुलक बायथां नायकलजाक हांकर ककजाब नकनि जारिफां आदंनि सामुंनो बेबाकनि बागै केबुनि बोखा कयावै एबा किरिमा करै खलाय एबा बाक्सानो चाजाकमा ते बाक्सानो चाजाया खलायावै एबा केबनो खरक साबाय गदालायै एबा हुइजागै सामुंनो तांगला हांकर ककजाब नकनि एबा जारिफां आदं अंगै केरंनि बिसिंतै आनो सामुं याफारजाक माने एबा आं साइमानखे आ सामुंनो तांफुरु केबोबाय दादाक सिजाक एबा कक रेकै सागला